Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke. Evo, stigli su rezultati psihotesta. Čekaj, da vidim. Ne, ovo si ti. Joj, ne. Šta je bio? Pao sam. Kak sam pao? Sve sam dobro riješio. A šta si napisao ako gledate utakmicu Bosne i Argentine, za koga navijate? Za Hercegovinu. A volite li više biti u snijegu ili izaći van? Izaći van. Što si vidio na ovoj slici? Čisti penal. Šta? Jesi ti prošao bio? Ja sam dobio 2. Kak si dobio 2 na psihotestu? Ja sam motiviran. Čim? Imaš snimku, motivacijski govor izbornika Kovač, pogledaj. Sad o Kamerunu. Kamerun je reprezentacija koja ne stoji nešto na terenu, ne izgledaju ništa posebno, nemaju karizmu, ali oni su jedini pravi trkači. Možemo mi sad govoriti da će u Amazoni biti uvjeti grozni, da će biti vruće, sparno, vlažno, nećemo imati zraka. Ali ja sam u tim uvjetima 25 puta napunio grip Stanković. Ja sam u svom životu vidio samo 3 gola. 2 gola vaterpolo reprezentacije na olimpijadi, o kome novinari ne pišu, i gol Hrvatske na otvaranju svjetskog prvenstva u Brazilu. Hoćeš? Kad Marcelo zabija, nebo se stapalo sa zemljom Stankoviću. U tom trenutku nikakvi Balozi, Mijajlovići, nekakvi Sušeci nisu dorasli jednome Dragi Ćosiću. Može se trudit Bruno Kovačević i govora, to nije tako. A to je tako. Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke. 25 puta napunio grip Stanković. Ja sam u svom životu vidio samo 3 gola. 2 gola vaterpolo reprezentacije na olimpijadi, o kome novinari ne pišu, i gol Hrvatske na otvaranju svjetskog. Šta? Jesi ti prošao bio? Ja sam dobio 2. Kak si dobio 2 na psihotestu? Ja sam motiviran. Čim? Imaš snimku, motivacijski govor izbornika Kovač, pogledaj. Sad o Kamerunu. Kamerun je reprezentacija koja ne stoji nešto na terenu, ne izgledaju ništa posebno, nemaju karizmu, ali oni su jedini pravi trkači. Možemo mi sad govoriti da će u Amazoni biti uvjeti grozni, da će biti vruće, sparno, vlažno, nećemo imati zraka. Ali ja sam u tim uvjetima 2. Joj, ne. Šta je bio? Pao sam. Kak sam pao? Sve sam dobro riješio. A šta si napisao ako gledate utakmicu Bosne i Argentine, za koga navijate? Za Hercegovinu. A volite li više biti u snijegu ili izaći van? Izaći van. Što si vidio na ovoj slici? Čisti penal. Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke. Evo, stigli su rezultati psihotesta. Čekaj, da vidim. Ne, ovo si ti.